أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم هو مدوه غيره مقول نماذج فوق ممسكت وكوريا مجندني حديث علم أقولون هو رفيلا ورتكي أقولهم مهار أقول من كوريا مجندني إمام بخاري رحمه الله جماع كرافة الجامع الصحيح صحيح بخاري شرح أقولهم أقول من اختيار كفا واني كوري ريتو قدني فوافدان مختصر إكرمه نوتا مختصر جماع كرمه إجماعنة كي تكرارتا أني كوريفا وغوتوغا أقول من فاشان كوريا مهار مدني كتاب الإيمان إيمان كموجه فين نوتا إيمان كموجه chapter أقول من إمه فهون ري وهكذا كافواني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جه رواية به غوتون رواية كتيرين أقول من وانومge gotun hadis ge rawiya be gotun agol men wa kada kafawani rawi al hadith ki dem agol dan nawali fadan abdullah bin umar radhiyallahu anhuma agon wani kurire ga gandaka ekko kala gotaka abdullah bin umar be gotun wa kada kala ekale fana ki abdullah bin umar ki agol dan nawafan emme tuppulu sahabi be kalunge terem be kaleke ekale faan ufam wada gennevi nabi kamun devana aharuge ade ekale faan gomur fulun hatarwana aharu nabi kamun hawana aharu ekale faan ge bappa fulu umar ge faana ekuga ekale faan islam wada gannawafi emmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga ekale faanu emme mashhur de hangurama kamavva badur hangurama ya uhud hangurama ga bari wada gannawa ka libi wada nugannawa tuppulu kamun rasulullah sallallahu alaihi wasallam idna nudevvag kamegas hadis ga algon menna kuri retawga iwigen diye gota bayan kurabwa fa miwani buniyal islamu ala khams islam kan nuwata islam din binawe gembani faskame ge machashe algon dannawala fwan kuri rega migota rasulullah sallallahu alaihi wasallam waragina kankamuga hadis kurabwe adi algon membes bay faharu figu faitakabala la iruga ilomberin widalo weye egotan adaduta waki kamaka be gotum wa kadakkan feshumu kuriga misaka islam kamge rukunta faheke ehin bayan kurevuni ma daskura mihaya fasewe gendane namadu misaka mubtilatus salah namadu batil wa kantata mibeni adadeke nuwata namadu ge rukunta mibeni warakash iman kamge rukunta mibeni warakash egota hadis kurabwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam waragina kankan bayan kurabwa fure egeterega misalaka as-sab'ul mubiqat hala kurwani bi nuwata fana kulla fani fada boduwe gemma hefafa migota rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurumuge maqsadaki daskura mihaya not handam bahata mihayan enage handanuga not enage visnumuga fasehen harulevu mattake ei evre ginaves nuwane kama adi evre madues wegen nuwane kan dene ganne den yado ham kurma fasih wegen danati shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawmi ramadan mi fasrukunu gatereng furtama rukunaki shahadati an la ilaha illa allah allahumma nu haqqutuka arukum bebe ehen ilaha kunwa kama hekibun وأن محمد رسول الله أدي محمد صلى الله عليه وسلم كي الله رسولا كما هكيومه دمان ركنا كي نوتا دمان كما كي وإقام الصلاة نماذ قائم كرمه تمنا كما كي وإيتاء الزكاة أدي زكاة دينمه إمام بخاري جميع رواية قول كوري ريك دنواف وفداء كريفان دنج النواف وني حج جواهك والحج كعبة الله كيف ولا قص حجومه وصوم رمضان ما هو روده فمه نماز مشهور غتكي ادي بودا بروي غتكي ميتورتي بغترين رمضان مو غرودا
iswe hajjuun ei fasona rukun gotuga bayan wegen fu lobeta khunne islam buniyal islamu islam kam bina wegen manur kurire dannawalin mitanuga islam kam bina kore vi farata ki ei allah subhanahu wa taala ilahu ge din ilahu fas rukun ge macha bina kore vi emima mitanuga kankura faram majhul we fa ikamuga bis haqiqatuga allah subhanahu wa taala ekan nisbe wegen wani emima allah subhanahu wa taala ilahu ge din al islam bina kore wa fa wani fas rukun ge macha al islam awad kurire ge dennewin islama imana mi de namaki arai bahuga beenun kurave bayen nantawge terega himene eftanegga mi denan vidividigen bayan kuravijje kamavwana ma ei demaneke ehen namas ettanegga mige teren ennan ekani ovejjeya ega maneki mi demanaga beenun kuravene al islam ge boyen am islamaka adi khasa islam din mi wani ammu islam dinuge ammu namaka adi hama egotan islam dina khassawa name egotun nabi be kadakan ebe kadaku gennewe risalatan kiyamanterikan adako kiyamanterewa komme farataki ei muslime ei nuh alayhi salam kamugawis ibrahim alayhi salam kamugawis musa alayhi salam kamugawis عيسى عليه السلام كمغاويس ادي انو نبي بكل نوت رسول بكل كمغاويس كيرت قرآن اقول منا ابيكلون اتباوي فرائتك لبفاوا لقبكي نوت نمكي مسلمون نوت مسلمون كاقول منا انجنغ اهم بما مي عام مسلم معنى اسلام عام معنى اهم بما نبي بيكلك رسالة التباوى كم فراتك أي مسلمة إنما إسلام كم خاصة معنى كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى باوى لبي إسلام كم إسلام كم فهوغا كوريغ هوريها إسلام كم منسوخ وجنده معنى كي كوريغ إسلام كم مچ دم ميهكو tabawigen huttas nota tabawias emihe ko ei muslime kamuga nuwan ehen huriha shari'at take mansuh kurev mattaka allah subhanahu wa taala muhammad sallallahu alaihi wasallam ga shari'a fonu wafani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurev wafawe timan kale ga fano mi wadagen no mafahuga den ei yahudi kamuga wies adi nasara kamuga wies timan kade gefanu mi gennevi risalata tabawe jawmaddan den emihige kiba ekan qabul nukurave hutte en bas fuda rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fa musa alaihi salam duniyega hunne winama ekale gefana bas hagwegen nuihe timan kade gefana imam vum fiyawa ehen gote ehmima اسلام کے خاص مراد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باوا لونو می رسالت اہم دنون جہنی اسلام کم بنا وگم ونی فسرکونو کے مچشے بنونی ما ایک معنی نو اللہ سبحانہ و تعالی باوا لوی ہریہا رسالت تک ہریہا شریعت تک گا اسلام کم بنا وگم ونی می فسرکونو کے مچکشے اہن نو اللہ سبحانہ و تعالی بين أمته جمتة شرو نكرفا مي أمته شرو كرفا فوا هريها كان كم أميما محمد صلى الله عليه وسلم يباما لبنو إسلام كم بنا وجم وني مفسر كونو جمتة فرتم ركونك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى فيها حق قطع علىكم بهن إلى كنوا كمن هكيومه الله سبحانه وتعالى فيها أروكان كورا فرائتك معنى أروكان كورة فرائتك واكمي أقول من إنكار كورة من حقيقته إمي ما ميتانغا حقو غوتوغاي أقول من مانا كورموغا دنوان جهني إم الله سبحانه والجماعة تجي إلهم مرين ميتانوغا لا إله إلا الله
mi tanuga Allah menui alukom bebe hen ilaha kunuwe mi bas fuluga hagguegen alukom bebe hen ilaha kunuwe mi gennawan sababaki algon mannaka inkar nukurawene wujuduga in haqiqataka e haqiqataki Allah fiyawa alukom kure farayatake bawaru ei ebamiun gatun kosha mashagin hadafa wa taketika mugawies not Allah subhanahu wa ta'ala fonu ve bay insanun nabi bekalun not ma bekalun nakamugawies nuwata malaika bekalun not iruhanda taritaka not gasgaha gisaka mugawies embe haqiqi qur'anu ga inkar kurawwa fenno kirit qur'anu ga ifarat takawwes ನಂದೆವ್ವಾ ಫಾವನಿ ಇಲಾಹುಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇಲಾಹುನ್ ತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತುಗ ಅಳುಕಂಬೆವೆ ಹಮ ಏಕನಿ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ಹಗ್ಗುಗೆಂವಾ ಫರಾತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಹಂ ವೆಗಿನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಬಿತನುಗ ಲಾ ಇಲಾಹ ಬಿಹಕ್ಕಿನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಿಯವಾ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತುಗ ಅಳುಕಂಬೆವೆ එහෙන් ඉලාහෙන් නොත එහෙන් ෆරාතේ නුවේ මි ඉක්රාර වංජෙන් මිතනුගා ලොබත khunne waram muhimmu deru kune la ilaha illa allah ga ebay hame kani mi geteren ebba furiha mako gennen nufude furte morukuna ki an-nafi al-mutlaq nuwataehen gotakaddannawana ma an-nafi al-am huriha echen nafi kurun huriha farate nafi kurun Allah subhanahu wa ta'ala ya alukan khasa kurmu kuriga la ilaha ilaha kunuwe mane haggu gotuga alukan bebe ehen ilaha kunuwe nuwata ilaha kunuwe mi nafi furta miyannani am nafi efoga dem miyannani isbat thabit kurun illa Allah fiyawa erumiwa gotaki Allah ki ei ilahu kaman ekani quraro gen nufude ehin alukam bebe huriha faraytake nafi kuranje tauhid furiha makur mattaka Allah ki wes alukam bebe farate ehin faraytake is alukam bebe faraytake gotuga haggu gotuga alukam bebe faraytake gotuga algon me quraro wejjaka mavvanama algon me vani mushrikun gotuga Allah ekuga ehin faraytake alukan bebe nuwata alukan kurun haggo gemba tibikaman algon menna qabul kurwe nuwata i'tiraf nuwata baswa kama vanama nuwata ehen din takan haggo libigem wa kama eiwe sahha din takama algon men qabul kura kama vanama evani algon men Allah akuga ehen faratake sharik kurani kama ehen bay riwayat toga asfawe bunni al-islam ala khams islam kam bina wegen wani faska megge machashe efoga dem yenani an yuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala ekko wanta kurme emmi ma Allah subhanahu wa ta'ala ekko wanta kurmuge kuriga algon men mi tauhidu kalima ga mi kuran jehe kamaki kainatu gawa huriha takicce gawa ilahu wanta kamuge sifa netikollani algon mi bure nuwe ebbes ilahe alukom won haggogen ba illa Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa mi huriha rasul be kalon wes dawat huriha nabi be kalon wes goalevu ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebbes taka ebbes farataka ekele fonga fara prun dinu ga dawata gen be kalok fonuwa kama vanama ebe kalaku fonuwa furatama asasaki ei mi kalime goalev ehmegen muad gefanu ge arihum adi hame hemme ali radiyallahu anhu ge arihum adi enumes be sahabi be kanu ge arihum asfabe muad gefana ali gefana debe kanu Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya yamanu kare fonuwevi dina goalevuma yamanu ge ahulu werinnaki ahulu kitabinge gotugati bay fotuge ilmu libifawa
bayak ulemun diyatane em rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebekaluna furtam hadis kurawani muadh gifanu ge riwayatuga mufrad ko gennawa fani kale gifanu fonu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawi innaka ta'ti qauma ahli kitab kane gifanu ti wada gannawani ahlu kitabinge qaumakash manaki kurige baawale wonu fa futtoge ilmu huri tandur filafawa baegge kaariyashti wada gannawani furatama ebegge kaariya kale gifanu wada gannawa mihunge halatu bayan kurawani manaki budan alukon kora nuwata ilahi samawi risalatuge khabar nebbe kaari kan nunati wada gannawani ekamuge ilmu huri baegge kaariyash faltakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa allah wa anni rasulullah kalega fanu emme furatama ebami hunna gowalawwa kamekkamuga haddawashe allah menui haggu gotuga alukom veve ehen ila kunwa kama tauhid aditi man kalega fanaki allah ge rasula kama sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagenna maffahuga den ehem bekalege risalatu ehem bekalege nabi kama iman ve tabawe yang amal kurum muhammad sallallahu alaihi wasallam yang iman nuwe ekalege fana taba nuwe sahawe genne nudan ehem vegin shahadatu ge devana kalime eggotuga e kalima gulwa leifa nota atuf kurefa evani ema faltakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah nota wa anni rasulullah kade fon emme furata me bami huna goada vashe allah fiwa haggu gotuga alukom veve hen ilaha kunwa kama shati man kade gefanaki nota muhammad gefanaki allah rasulak ifo hadis kurawani fa inhum ata'uka lidhalik ebamion kaleg fanan ekamuga kiyaman teribejja lobe dakhulne furta mijhani islam wa tauhid kalime miheku imam wa den yafuga amali be annan ema den yafu kaleg fan goala bawashe anna allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yawmi wal layla riyadwalu fardu fasnamad allah subhanahu wa ta'ala sharuku rawafa wakama e farul fas namadu ebami hun ada kurman ibbas wenote namadu kurang ebami hun iqrar wajhika mavana ma den kade gfanu ebami hunna ebami hunge mudaduga faqirun nataka nerenje hagge wakam bayan kurawwash maniki ebami hunna zakai farul kurefa wakan kade gfanu handuma koddewash labada khunne مسئلے کی ورا سیریس مسئلے توحید کے مسئلے کی آداگے کڑا کڑا کمنو ای اmme bodu kanta agun men emme furatama ongenen je emme furatama dannan je kanta embi ma توحید کے mi kalime agun men tin sifa egga agun men ثابت wanje furatama kamaki denegato فاعلم انه لا اله الا الله كليك فون دنبدا غنواشي نوتيبا دسكوراشي ungeni gannashe allah fiwa haggu gotuga alukom bebe hengila ku nuwa kama maneki la ilaha illa allah ge murada mafhum ege ilmu algon men libi gannan jehen kombe ka khilafu mo gotum nasara na khilafu mo gotum nasara innaki zamanu sura ilmu ngeno men neti kanu gotegga alukon kongulunu be ebami unge terega rahubaniyete kiye alukom ge sifa waruga de ngoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani la rahbaniyata fil islam rahbaniyatan islam dinuga nuwe mane ki dirulum ga huriha kame du kollafa tane dore belmenneti hame kene alukomattaka ekani huswe enage alukon kura sawmaga nota alukon kurmattaka hedifawa ma'baduga nota khasa kurefawa wakitanegga ena duniye huriha kame du kollafa hame kene alukoma huswe inumen nuwe mi nasara nge terega eru waruga de ngoy kame
ehnamas islam din as insanunna ilmu devva Allah meduga maarifa kon ilmu genuma angawa adi ilmu ge macha adukan qaim kurma engevi hemwima agumena fennani adukamavas argumen wogu tus kuranje namadu qaim kuranje rode fanje adukomo kankam go argumen wogu to heda kuranje eya ekuga duniye ga argumen hajit fuddu mattaka ehem mi hunna barosa no mattaka fudigemwa mi hekamuga wo mattaka masake kuranje em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawa bas fule gas pawani mi miskituga manaki masjidun nabawiga masdu swandeng i'tikafan inna umavure timan kale fana lobet kam boduwegen we mihege haje fudda dinu mattaka wadagatu ega maneki wajib kan ada kurma aku diriulumuga mi hayatuga insaniya dururat fudda dinu mattaka nikutun ei lazim kameke nuwata ei islam din barwala kameke sobaki insani mi duniyawi mujtama demiyen nonnane insanun ebbe ko anebbe ka waage veri nuwe ehiteri nuwe adi ehem mihun timaya kam bon den jehe gotuga indegenne ehm rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga denneveni eveni miheki waran aluveri wara zahidu miheke emiha miskitun not alukon kurata nunikume komme doha ko rodeshe honnani abadu namaz kurma dhikur kurma kiyemuge wogutu eda kurani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani din ena ya kam bondeni ka koye ehinduga timanne dennamun hadis kurvani tibage hewkan ma boduwegembe ena abur miheku miskituga indaka eneka randisse bawe nulabban eneka rizqu tanawaswegen nannan hennamavis alukamaki waram muhimmu bay alukamaki waram muhimmu kame kommehem wajibegen wa kanka algolmen ada koran jehene hennamas dunyawi hajatoga algolmen nikume mit maddi hayatuga algolmen tibumattaka kommehen lazim kura kanka algolmen kuram wesjehene hemema furtama kurak mijhe kamaki shahadatuge kalima ga Allah subhanahu wa ta'ala algolmenna iqraruma nuwata ima angawa famiwa engyomuge ilmu algolmen ungenenchen la ilaha illa Allah ge muradaki ko bakan ege mafhumaki ko bakan Allah ki konfaratek la ilaha furtama Allah fiyawa haggu gotuga alukom wewe ehen ilaha kunuwe bone bunima ege mafhumaki ko baka algolmenna engin jehene e ilmu algolmen ungeni gannan jehene nasara na khilaf gatumattaka nasara ebabuga jahilumge sobun ebamihunge tereng Allah subhanahu wa ta'ala funuwi nabiyya rasula Allah ta'ala ge ala ei Allah ta'ala ge darikadekamuga nuwata Allah subhanahu wa ta'ala kamuga ebamihunge tereng bayemihun bunefawani devana kamaki shahadatuge mi kalime amal kuru mi kaliman libbade mafhuman algolmen amalu kon amali gotun algolmen kan dakkadino kombe ka khilafu mo gotun yahudi na khilafu mo gotun yahudi naki lobeta khunne ilmu huribay am gotega yahudi nge terega fotuge ilmu demiyoy ebami unaki fakkiyawa ulebe fotong ilmu genigen tibay ehen namas ebami unaki e fotuga wa gotan amal kurabe no ema foingo geni fotang amal no kurami honge sifay ki yahudi nge sifa kirit qur'anu ga ghairil maghdubi alaihim no ta maghdubi alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ebege macha kofa levi mi hunne angawa fewani yahudi nge wahaka ema yahudinge sifa huri komme bayakwani midenne wono maghdubi alaihim ge terega hame gota waladdallin maghfura digin diya mi hun eboge murada ki ilmen neti anukan kurmoga ebami maghfura digin diye nasara nga wa kalon kurim medennevi
den algon men me jeheni eya ekuga teduweri ikhlas tari imanakun iman wa ei kombe ka khilafu mogotum munafiqunna khilafu mogotum munafiqunna ki beru fusun iman kan dakkagen eterega kufur forwagen tibe ehmima ebamuna khilafu mogotum algon men ikhlas tari imanakun mi kalimen iman wanje lubata khunne nikam ballawa mi kalima mi hagige mi ka qabul kurewun ei ena muslimek kam gawane kamennu adi mi hige dulun ena e kalima kiyun ei wes ena iman kam ga hulwari kam gawane kamennu ena mi kalima hituge adin qabul kurma kuga dulun iqraru e kaman i'lan kurma kuga ena ge amalu kan dakka denje ballawa lobete khunne أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم جه بودو بيبي إكده كفانو جه كافا فلو أوهار وداعين نو مفهوغا ما كمنا أوهار وداعين أدي إيه مدو دوش كولك جتيريغا كافا فلو أوهار وداعين نو مفهوغا إكده كفانو بلهتم جه هوريها كم كوروا فواني أبو طالب كفان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعين mi devvi da'watu Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakam ge da'watu emme rangala engi wadagin qabul kuravi kashawrugen huri faraten ei Abu Talib gefanaki not Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bodu bebe em algon na fenuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ehiteru devvuma Makkah ge mushrikun ge faratun ekade fanu salam ekkuremoga آديا خلاف هدمتك كورا منديتا أدي بونا مندي مگه مداري فلو مهيري حقو دينو گه متيگه حقو گوتو گه متيگه ekale fanu goalevu mon gendevi goalevu rangala dene huri ehennama wes kommes duniyawi soba kattaka ekama fasjehi fawani ekama iman ve quraro ma ekale gefana iman vumuga emvi ma gurmanna fenuni Abu Jahl fadan nota ena kugawa ehmes awanunge wahakaga jehi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang iman vuma ekkiba vegenta khasako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade fanuge bodu bebe fulu awahara wada gennamaga ogutuga etana wede wada genne viru makkage mushrikunge bodun kure Abu Jahl men fada ba emmi huntibi ekade fanu widalwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bodu bebe fulay qul la ilaha illa Allah kade fanu widalwa she la ilaha illa Allah bodu kametto debe ge macca nuwata de ibarat ge macca binawe ge ba kalime la ilaha illa Allah Allah manu haggu gotuga alukom be hen ilaha kunuwe undugu kametto bunela kiyala enamas ege mane ege mafhum rangalan enge ehem bune bunima e buneveni kike kange benge ehem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa Allah widaloma ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ವಿದಾಳೋ ಮಂಗೆಂದೆವೀಮ ekade fanu hajju musumuga ebamiyunge teriyan nikume wadan qulu la ilaha illa Allah tuflihun yabamihun la ilaha illa Allah kiyashe ebamiyuna kamiyabu bibijje nota libigen dane hadis korvi ebamihun e jawabuga dannawani mulin ehen ecce jawabuga dannawani kalege fanu timammenge mehuriha kalange tan ekkanange ekkamuga heddevi heje لا إله إلا الله أميهن فهم وجندا كمكي حساب هوريها كيمن تريك من الله سبحانه وتعالى خالص كورن جهيكا إهن هوريها كلام جتكين إماميون تقديس كونغولون إكلام جتكاري قربان كونغولون إكلام جتكين خدمة كورم جسبون إماميون الشرفة مقام لبفا وكما دكيمون دي كلام جتدوكل لنجه لا إله إلا الله كيومو حديث قرباني كي كيتو بدو بيبي فلام
قل لا إله إلا الله كليك فان لا إله إلا الله وده ما يكني مكني ما يكني بدار واش مهارتي النبي دنيا دو كربا ودا جنو مگه دام مت كلو متيگه بدار واش لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تمن كليك فانو كلمة اگوتك كليك فانو بدار وجك مفانم الله گوتوگا حجج گايم كربا حشيمه تمن كليك فانو گه بوڑ بے فلو لا إله إلا الله بدار ويه اوهار ودا گنو كوريگا اهنموس أبو طالب غفان بڑ بے فلو بلّ والا بني مكة گه مشركون گه مونن ابامي هونگه اشاراتك ابامي هونگه حركاتك ايفو انكا سكلي غفانو گه فرای پولن امبورلا بلّ والا انكا سكلي غفانو ودان وني بڑ بے فلاي ودان واشي لا اله الا الله كلي غفانو هم ودان وج الله گدوگا تمن كلي غفانو هكي ودا گنوا حشيمه كلي غفانو لا اله الا الله ودان كما اهنمس مكة گه مشركون گه بها كلي غفانو اوهار ودا گنوا شي عبد المطلب غفانو گه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافا فلو نوتا أبو طالب غفانو گه بپا فلو گه ملتو گه متيگا එහෙන් එබෑමි හුන් තකුරාරක බුණමුන් දියා දියුමෝගේ නතිජා කවි අබූ තාලිබ් ගෆානුගේ දූෆුලුන් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් විදාල නුවෙවි ඒ ඔයිග්ගතුගේ මතීගා මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ මිල්ලතුගේ මතීගා අවහාරයෙන් දියුන් එහෙ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරියුන් ආස්පාවා එහෙන් රිවායතෙග්ගා අන්නනි නරකාගා එම්මෙ කුඩ අදාබෙල් ලිබේ මීහකි නරකාගේ අඟුරු අලිෆානුන් හෙදිෆාවා ෆෑමාන් ජෝඩෙ ලිබිගෙන්වා මීහෙකෙ එමීහා ඒ අරාගෙන් හුන්න ෆෑමාන් ජෝඩුගේ හූණු ගදකමුන් ඒනාගේ සිකුඩි තියුතා හෙක්කෙකි අරාෆදෑන් කෙකි කෙකි හුරේ ඒ මීහකි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බොඩු බේබේ ෆුළු අබූ තාලිබ්ගේ ෆාන් එහෙ මින් අගුල්මන්න එගෙනි මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් මි කලිමා නුකි එබෑමි හුන්නම් මීගා මි බොනවේ එච්චෙන් එඟි එබෑමි හුන්ගේ බාරා වෙරිකමා එබෑමි හුන්ගේ අගු එබෑමි හුන් හිෆහට්ටමුන් දිය ජබ්බාරුකන් ගෙල්ලිගෙන් දානෙකමන් එබෑමි හුන්නා දෙකෙවේති මානේකි කමුගේ හගීගෙන් එබෑමි හුන්නා රංගලන් එඟේති وأن محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى كونتكمن إيمان بما إكو قالون من محمد صلى الله عليه وسلم کے رسالت کے تدو کما ایمان مانگے اللہ سبحانہ وتعالی ام پہو کے امت لبوا فاونی می دے کلمہ ای شہادت کے دے کلمہ گتوگا ام ما اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا دوی ام بڑو شرف کی ای اللہ سبحانہ وتعالی کے اکو انت کم کے مچ اقرار ما اکو ابے کلے نبی کما رسول کما اقرار وم ميستكون جماعة لازم قربا فا بيكدك كمجا محمد صلى الله عليه وسلم ليفو ام اكلك فانو کے رسالة تو کے تدو كمان أرغون میں ایمان وانجه لو بتخونه ما النبي صلى الله عليه وسلم کے رسالة أرغون میں ایمان ومكي اكلك فانك الله سبحانه وتعالى حدثهم فنوفي جنبا حق رسولك كما اكلك فان صلى الله عليه وسلم جنبي امها كنكمكي الله سبحانه وتعالى حدثن جنوا فاوا حق تدكن أرغون من قبولكم اهوريها كمكا أرغون من كيمن تريوي اكن كما إيمانهم أدي استسلام كرون نوتا اكلك فانو جنوي رسالة أرغون من تباب عمل كرون الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوغا بكمو جمتشا دليل قرا ورجينا آية باوا لبوافة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة تدكون إكلك فانا أقول من كيمن تريون أي الله سبحانه وتعالى كيمن تريون تريغا وكم يقتوغا نساء سورة وحي قرباني ومن يطع الله والرسول الله شاء إكلك فانا محمد صلى الله عليه وسلم الله رسوله كيمن تريو جميعها دين ميانني نيوم الليفينغ وميونغ تريغا وانك
إهن آية وحي كرفني ومن يطع الرسول فقد أطاع الله رسول صلى الله عليه وسلم كيمن تري جميعها الله كيمن تري وجه سوبك رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبي الله كيمن ترون رسالة إما كذا فانا كيمن تري بيني نوتا بيجي كم فانا مجمانك الله سبحانه وتعالى جميعها كيمن بجنة وني الله سبحانه وتعالى نساء سورة ورن آديا خلاف إنجيوم مي موضوع أنجوا فوي بسنا فكر كور متكال قندو آية هم يتانغا ذكر كلها فكر يداني الله سبحانه وتعالى وحي كرفني فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون أقولواني مي آية تقرار كو ورقين ريغا مي مجلس توغا بيان قديف خاصة سنة حجية به قتم أرغن واهك دكيرغا وربدا مي واهك جنيفا وان فلا وربك لا يؤمنون فليغ فانو وير رب غندوا هو وحي كرفم الله تعالى إله ذات فلو غندوا هو وحي كرفني فلا وربك لا يؤمنون إبامهم إيمان النوي دبت خنّي كودا إنجي ومنون آياتك فشيطان الله سبحانه وتعالى إله ذات فلو غندوا هو وحي كرفوا ففرتمس أنغوني إبامهم إيمان النوي لا يؤمنون أقول ما إبا بلنجي مي إيمان نوا صفة أي كيف بجنتو إبروك بس فلان الله سبحانه وتعالى وحي كرفني كيف بجنتو حتى يحكموك فيما شجر بينهم إبامي تريغا هنگا هوريها كميغا حكم داركي كريغ فانو كمغا هدف مدان دي إبامي تريغا مدوريوا كم كميغا غويكنداروا فراتكي كريغ فانو كمغا إبامي هدف مدان دي إما رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا هن بيرو إكليغ فانو أريهم إمها كان كمغا حكم هودن جهني إكليغ فانو دنيا دو كورفا وداغن مفوغا إكليغ فانو دو كورف إكليغ فانو سنة أرغون من حكم هودن جهني إيرون أرغون من باني حتى يحكموك كليغ فانو أي إبامي هنگي حكم داركم هدف مدان دن حتى يحكموك فيما شجر بينهم إبامي تريغا هنگا هوريها كمغا هوريها دبسو مغا هوريها أرارو مغا هوريها غكندالنجي كمغا حتى يحكموك فيما شجر بينهم أدي بس نوني هم يكن محمد صلى الله عليه وسلم كان يلو في غتان أرغون من تبا بجن النفوذ كباتو مسألة كي تبا ومو فدني نونتو نفوذ أنغواني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت كديغ فانو كان يلو في غتا ميدوغا إباميونغ هيتوغا إيفو كودوس نورهون تري كمه كودوس اندغو كمه كودوس نوتنوس كمه غويگن نوانه محمد صلى الله عليه وسلم يقول من غوريها كمه حكم دار كم غدنجه اي حكم غول من تبا كيمم وانجه اي كيمم وا وموغا ارغون من هيتوغا كودكو شك وهم وسواس نوتنوس كمه غويگن نوے كلي فان كاندلو ويغوتا ميدوغا اي كومه غوتيوس ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كيمن تريبه بولبا كيمن غتمكم اكديغ فانا اباميهم كيمن بجو مداندن لو بتخنه مهم نكوتاي ما نبي صلى الله عليه وسلم سنتغا ابني ميمني كنكما مدغا اوتي كونغو تتو بلا ارغون دene gannanje efo egotaka argon men kiyaman teriwanje e kiyaman teri umuga argon men ge sikundiya visnunas argon men ge buddhi qabul kuriyas nukuriyas muhammad sallallahu alaihi wasallam kandalo wafawa gotekkan argon men sahha sunnatun kashawurkon engijje kamavana ma ekamaka meduga hituga kudabes nutanawas kamenneti argon men ekame lolum bolum balagane hituga ading argon men ekama e qurarwe amal kuranje efoga kiyamanteri kama ekoga bolamba kiyamangane gome tiben jeni ei asuga muhammad sallallahu alaihi wasallam risalatan argon men ima ve risalatu tedu kurumaki irad kurabya inshallah argon men denganna rega baki huri rukuntaka behegotum wahaka dakkalanan kurugotaka namavis egeterega namadu qaim kurma adi
mudalun zakat neruma adi hama ehemme hajju wama adi ramadan mahuge roda ifma behe gotun agumenda mihar mi ishara kollewani kuru gotaka islam kamge emme muhim rukuna behe gotun e rukunun algon men islam dinu ge teriya wadegen mi annani emi ilumerin vidalo ifawe islam kamge mi fasrukunan algon men badala eruga algon men nan ebote hituge bayaka duduge bayaka adi algon men ge emme ha gunawantahuge macha binawegen babay emi fasrukun furihama kureveni algon men ge hita algon men ge dula algon men ge huriha gunawantahuge duty e furihama kurevege ema shahadatuge mi de kalima ga wani algon men ge hituge iman kama adi duluge i'tiraf dulun algon men i'lan kuru baki huri rukun taka behe gotun irada kore ko algon denne fadan wa ka dakkadanan e akuga hama nimmanu kuriga agonu dannawalam benum wa muhimun kutaki la ilaha illa allah mi kalimage maccan algon men wa ka dekkumattaka eta woguten eta darustaken hagigatuga benum we hennama algon men wakin khas kogen kuriya genda tawhid ga darustay kamuga nuwati we algon men miwarun fuddali kamuga avies huriha befulum was masake kurawwa tawhid ge mi mativeri kalimage murada ege mafhum rangala denegane e kalimen amal kurabe kamuga uma sawbaki allah subhanahu wa ta'ala rangala ma'rifa kurewun warakan ala enage we rabba khushu etterwe khudu etterwe khudu etterwale bodwane hadi ham emme allah subhanahu wa ta'ala ga artukunge machan aniya verivun ena kiban netigen dan allah subhanahu wa ta'ala ga artukunge macha boda e kiburu gatumun ena salame vegendane bimmatiga enage faratun aman kama adi salame terikam mistakunna fenigendane du'a ka allah subhanahu wa ta'ala agul menni ila subhanahu wa ta'ala furiyam gotga iman wa adi ila subhanahu wa ta'ala fiyawa mistakun alukan kurma gengule nota balagin fawa emmeha takicca din taka saafu kama ekuga kande eligen engitibe edin taka inkaru kura kufur veriwa baykamuga levevum tawhiduge kaliman algol menna majbur kurani furatama wes nafi kurun ehen huriha kalange taken ehen huriha din taken ehen huriha qabul kurun taken ehen huriha i'tiqad taken nafi kurun efo allah subhanahu wa ta'ala ge ekko wantakamuge aqida algol men thabit kuran mi jeheni waman yakfur bit taghuti wa yu'min billah طاغوت الله في وعدكم بهم هريات كتشك كافر فرتم آيات قوسوتي ومن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله دين يفوق إنا الله إيمان وامجهن إهم بما الله إيمان مكوريغا إهم هريها دين تكا إهم هريها ارتقاء تكا إهم هريها كلام تكا أميكو كفر وان جه يفوق الله سبحانه وتعالى إنا خالص كما يكو إكو وانتقو تكا إيمان بيني إفاد بأيكم قال من لفظهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.